işgalinin 1106 күні кетмекте эфирде заман студияда сілермен Шевкет Аматулаев бойлы бір мәліматларынан таныш етмеге азырмыз. ФСБ мeclisini butunlay yo'q etmek için buyuk meclis işini hazırlay. İnsanlarını terrorizm ve casuslukta qabatlab işler aça bileler. Aqyarlı siyasi mabus Ruslan Zeytulayev hukuk qorçalayıcılarını faallleşmege çağıra. Rusiyaga qarşı басқа yapıluf yönelişinde çalışmağa çağıram. Akmejit'te sarğuş aydavcı insanlar turgan duraqqa urulgan 4 insan hastahanede. Seyitli rayonunda polis xadimi o'z arabasında 19 yaşındaki kızını qaqqanını işgalcilerinin içki işler nazirligi de tasdiqladi. Şimdi teşkirovler o'tkirali. Tunevin martının 7'sinde akşam polis xadimleri Diana Basirovani qaqqani hakkında haber peyda oldu. Kız qaza olgan yerde elak olgan. Şahatlar bildirgenne ko'ra Seyitli rayonunun polis bölügünün xadimi Viktoriya Marchenko Valoshina sarğuş eken, lakin ekspertiza bunu ret etti. Yerli sakinler aytqanına ko'ra bu qadın endi 3-nji kere insan qaqa eken, lakin hiçbir kere cezalanmagan. Merhumның cenazesi bugün Seyitli rayonunun Pladovaya koyunda o'tkirildi. Akmejit'te Tunevin sarğuş aydavcı insanlar turgan duraqqa urulgan. Vaqia Победа caddesi ve Kichkimetskaya sokaqlары çatışmasında olgan. Şahatlar bildirgenne ko'ra 4 insan ağır yaralarının hastahanege yetkizilgen. GBD'nin malumatına ko'ra sarğuş aydavcı tez ketip arabasını idare etip olamagan. Ақтем Шейгозның ішінде iştirak etken prokuror bugünkü toplaşıuğa izbatlarını taqdim etip olamağаны için oturuş martının 13'ine keçirilgen. Advokat Nikolay Polozov bildirgenne ko'ra bugünkü toplaşıuda qabatlayıcı tarafının şahatları dinlenmek gerek edi, lakin o belgilengen insanlar kelmesini temin etip olamağan. Bu insanlar soravdan keçirilmegenne kadar qorçalayıcı tarafı öz delillerini taqdim etip başlamayacak eken. Суд не смог рассмотреть сегодня ни одно доказательство. Bugün hiçbir delilini ogrenip olamadı çünkü prokurorlarını takdim etmedi. Prokurorun diğer isbat ve delilleri yok edi. Bugünkü toplaşıuğa o hazır değil eken, aytqanına ko'ra şahatlar kelmesini temin etip olamagan. Bunda politsiya ve FSB'nin yardımı da fayda getirmegen. Сотрудников МВД и ФСБ также не принесла никаких плодов. ФСБ Qırımda meclisini butunlay yok etmek için azalarına karşı büyük bir jinayi iş hazırlay. Bunu Rusiyeli advokat Mark Feygin bildiri. Onun sözlerine ko'ra meclis azalarını FSB terrorizm ya da casuslukta qabatlay bili. Advokat Qırım Tatar halkının temsilci organı Qırım Rusiya territoriyası degen statusqa büyük tehlike getirgenden emin. Я считаю, что, конечно, все, что происходило в течение осени-зимы, Kuz ve kış mevsimi devamında olgan vaqiyalar 26 fevral arifesinde olgan vaqiyalarga ko'ra FSB büyük meclis için hazırlay desek olur. Bu birevni qorqizajak madde degildi. Menimcesine insanlarını terrorizm ve casuslukta qabatlab işler aça bileler. Böyle iş Qırım boyunca FSB idaresinde olganına inanam ya da Moskvada, Lubyankada. Bu işke yol berilecek mi ya da yok halkara teşkilatları, Ukrayna, Qırım Tatarları, Birleşken Devletler ve Amerika Birleşken Devletlerinin devlet departamentinden olgan басқаға bağlıdır. Çünkü meclis Qırım Rusiya territoriyası gibi statusuna büyük tehlike getiredir. Bunda Kreml büyük tehlike ko'radi. Дадут ему ход или нет, сейчас зависит от активности международных организаций, самой Украины. Aqyarlı siyasi mabus Ruslan Zeytulayev hukuk qorçalayıcılarını Qırım Tatarları ve Ukraynilerinin qorçalamasında faallleşmege çağırdı. Onun sözlerine ko'ra xalqara басқа vastasından beklenilgen netijege erişmek mümkündür. Bunu apisten yazgan mektubunda bildiri. Zeytulayevni işgalciler 2015 senesi yanvar ayında da 3 Qırım Tatarının beraber Aqyar civarındaki
Байдар көйінде тұтып, Хизбут Тахрирге алақасы бардыр деп терроризмде қабатлады. Русияның Шымали Кавказ Арби махкемесі оңа 7 ел апыз жезасыны белгіледі. Ләкин Русияның юқары махкемесі бұны да аз көріп, ішіні ғайрыдан бақмақ үшін Шымали Кавказ Арби махкемесіне йоллады. Үкінлері кенеде махкеме отырушылары өткеріле. Украина вет тышында олған фаалжилеріні Қырымда қанунсыз әрекетлер өткерілгені, Қырым татарлар, мұсылманлар, журналист ве украинлерінің ақлары бозылғанына Русияге қаршы басқа япылуф йөнелішінде чалышмаға чағырам. Халқара басқын нәтижесінде бекленілген мақсатқа еріште білеміз. Бұл бірден олмаз. Бұл бойық меселе оғырында дайыма чалышмақ керектір. Украина бүгін халқара Гаага махкемесінде Русия тарафындан тежавуз ве кірлі яланлар сеслендірілмесіні бекілей. Махкемеде Украинаны темсіл еткен тыш ішлері назирінің муавины Елена Зеркаль білдіргенне көре қадылар избатлы малюматына Русияның пропагандасынан айыра біледір. Бүгін махкеменің 4-ші отырышы өткеріле. Украина Русияны терроризмны дестеклемекте ве ырық айырымыны қолданғанында қабатлап халқара махкемеде дава башлады. Түнебін Украина Русия кетірген избатларына жауап берді. Ырқ айырымының чешіт шекілері тоқтатылмасы конвенциясы Русия тарафындан бозылмасы девам ете. Махкеме оғыны алмақ үшін қарар шығармаса, олар еп девам етежек. Бойым Қырым татарлары ве меджлис фаалиетіне тиешледір. Біздер шымды қарарнен тазмин ве Украина бүтінлігі тікленмесіні талап етмейік. Бізді мемлекет шымдылік Русияге қаршы оғыны алуф усулны қоланмаға чағыра. Біздер Украина ватандашларына қаршы кенеде басқа ве инсан ақлары бозылмамасы үшін қарар қабыл етмеге талап етеміз. Махкеме әжеле шекілде Қырымдаки Қырым татарлары ве украинлерінің ақларыны қорчаламақ керек. Ахмеджите Украин фаалжилері Кабзарының абидесіне чечеклер қойдылар. Бүгін шайыр Тарас Шевченканың доғанына 203 ел толды. Фаалжилер бұқуны абидесі оғынде топлашып қатыра митингіні кечірежекеділер, ләкин ешғалжилер топлашмаға рұқсет бермеді. Оның үшін фаалжилер бірер шығып чечеклер қойдылар. Полиция назарет етіп видеоға шығарды. Бұл саатқа олған сонки хаберіміз еді. Епіңізге қайырлы күнлер тілейм. Украин тілі хаберлерін яйында Ескендер Меметовны қаршыланыз мені сесілерінен. Ярынға қадар сауқлашам көрішкенже.